سبيل أمن جبرتنا كما في يوم القيامة أكرم ربنا الله درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وبدينتهم والأمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من masyarakat Allah memberi daripada khususan abana. Ayo sebutkan nama bapaknya masing-masing atau mbahnya yang sudah meninggal dunia. Rentak menghadap ke bawah, menundukkan kepala. Sebutkan namanya. Abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa syekhina wa syekhina wa nakhususuna ila Nabi Abdullah bin Muhammad karena beliau itu sahabat Jangan